Irwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Irwanda 250, The Voice of Truth. ushobora kwibaza ngo iyo operasiyo ni iyihe? ngo bimeze bite rero maze kwitaba telefone hano hanze ambushi ikomeye cyane ivugije ubuhuha mu bice bitandukanye. Yego. Reka duhere kuri iyi telefone ivuye mu akara gace Colonel Kazarama aherutse kwerekezamo. Ubwo Colonel Kazarama yari yerekeje mu akara gace ka Warikare mu gace bita Ihusi, yarasanze uwo bita General Bodoué. Yego. General Bodoué niwe berekeje mu akariya gace. Kara gace kakaba karimo FDLR nyinshi cyane, kandi noneho izi FDLR ziri hariya Ngoma 23 na Twigwaneho bagwana mu misozi miremire ya Minembwe. Yego. Ngo FDLR ziri mu bindi bice bitandukanye ndetse n'ingabo za FARDC ziri mu bindi bice bitandukanye. Ngo nazo zigerageza kugira ute, zigerageza kwitegura icyo bita urugamba rukomeye. Rero ngo FDLR zirara muri Warikare niziri mwabira bice bya Pinga, zose zari zamaze kugira ute guhabwa ibikoresho, ngo zamaze gutegura urugamba ku buryo bukomeye, ngo ziteguye gukora akazi ku buryo bukomeye, ngo muri make ng'uburyo zatojwe ngo zari zenda gukora akazi kagize ute mu buryo bukomeye, zatojwe neza cyane. Rero imirwano ikomeye cyane yabaye nyuma y'uko 23 yari imaze gutega ambush ikomeye cyane. Izi ngabo za FARDC ndetse na FDLR rimo turajyana akurikiye ndetse na Wazarendo nkeya cyane kuko izindi Wazarendo ziri hara muri teritware ya Masisi. Yego. Rero ngo mu gace ka Warikare ahitwa kukabasiyeri urukumva niho uwo bita General Bodoué yategeye icyo bita ambushi ikomeye cyane. Abasore ba General Mutayomba, abasore ba Jarike Habyarimana, inkora maraso za Kayumba Nyamwasa zikubitwa inshuro hano ngo yabanje araziroha, ziraza zigezemo hagati ngo zari ziri mu makamyo arenga 8. Ayo makamyo barayacucuma, andi makamyo ngo yarari inyuma ya FDLR nayo nayo aza aroha umuriro hahandi babategeye icyo bita ambush. None tuvugana mu gace kitwa kukabasiyeri. Iyo bita FDLR na 23 rugwambikanye bya bindi bikomeye. Iyo bita FDLR na 23 rurimo ruracakirana, urugamba rwabaye urugamba rwabaye sambaratika. Hariya ngo barimo baranwangana, harimo kunobana, ariko icyo bita 23 ubwo bita Colonel Kazarama ngo ajya hariya ngo yagiye atwaye iretire nini ngo yaririmo strategy na tekinike z'urugamba ngo zateguwe n'abasirikare bakomeye n'abajanama bakomeye muri 23 mu bijyanye no gutegura urugamba. Yego. Ngo hari strategy na tekinike bashobora gukubitisha FDLR. Ubwo rupapuro Kazarama ngo yatwaye mwabiriya bice ngo yararushiriye uwo bita General inde Bodoué. Amushiriye runo rupapuro ngo agende akubita icyo bita haduyi uwo bita General Bodoué, nyuma y'uko leta ya Kongo ibeshe ko yashwanye n'uwo bita General Sultani Makenga. Uyu munsi wa none General Bodoué arimo arabarura imitwe y'abasirikare ba Chilombo, arimo arayipima, yayigize icyo bita imyase, arimo arayasaguza, ngarimo ararasadahusha ngo urugamba yaruhinduye sambaratika, ngarimo arapima ku mutima. General Bodoué ngarimo ararindwa mubi mwabira bice bya Pinga, ariko noneho kano gace kitwa kukabasiyeri ho ngo habere icyo bita urugamba rukomeye, habere icyo bita amapambano, habere icyo bita kurasana. 23 iteze icyo bita ambush idasanzwe. Iyi telefone rero nakiriye. Niyo nari negereje. Iyi telefone nakiriye. Iyo niyo nari negereje ngo umbwire. Irampamagaye irambwira ati rwose muze mutotorinyo. Yego. Ntuzigera utinya gutangaza inkuru mu gihe wayibonye. Ibazagutera ubwoba. Uzagutera ubwoba uzamure muri Amerika cyane n'utundi twose aho turi nibyo bigarasha aho biri byose. Atabo bose uzaba bage nta kinya. Arambwiye ati none hatangaza yino nkuru. Namubaje ati arambwiye ati tangaza inkuru ko FDLR zimaze kubudushingwe hano. Urukunyumva
kuko abasiyeri ngo FDLR bazigize imyasi, ngo bita General Boduwe yego yari ari mu bateze icyo bita ambushi, yari yambaye ngikoti rirerire, yambaye ingofero n'agapfukamunwa, yiteguye ngo kurasa adahusha abasirikare bande ba Cirombo. Ngabo abasirikare ba Cirombo ngarababaze, arabarashe, abapimye nta kinya, ngibyo abakoreye bazabyandika mu mateka. Bwana Muze wa kazi arambwiye ngo none atuvugana intwaro twarunze, ati za mitrailleuses hano turazifite, za RPG turazifite, za 12 kibe turazifite, za machine gun turazifite, za 12 mm turazifite. Hariya ngicyo bita FDLR niyo nkuru mbi yabayeho mu mateka yabo ngo kuva bakwinjira kuri ubutaka bwa Kongo. Uwo bita General Bodu aravuga ati reka mbarase mbereke ko iby'ibitangazamakuru byandikaga ba Daniel Micombero, mbereke yuko iby'abandi bandikaga ba Nyamuhombezi n'abandi bavuga ko mama 23 ngo yacitsemo ibice, ngo habaye igice cya General Boduwe, bakabamo n'igice cyande cya General Makenga. Ibyo ngibyo bidahari, bitazigera binahaba. Ingacyagiye bavuga ngo mama 23 natwigwana ngo yisubiranyemo, nabo bahise bavuga ati ibyo ngibyo ntibizigera bihaba, ntago bizigera bihaba. Ibyo ngibyo nibyo tugana na bya bindi byose biri kwirirwa byandika comment zidacece. Hanyuma se yego nta numwe basizeho kujya kubara inkuru, urumva ntago bose bapfira gushira. None atuvugana ntabwo isasu rirahagarara. Izi saha turimo turakora kino kiganiro, urugamba ruracyari urugamba, sambaratikira cyari sambaratika. Uwo bita General Boduwe yavuze tuko byagenda kose kubi n'ubwiza ndibuze kwica haduyi kandi amwice ku kiguzi cyari cyo cyose. Ngicyo bita urugamba rwabaye urugamba rwabaye amagasa, urugamba rwabaye shambaride, urugamba ariya gose nta kugira ute, nta guhusha ibintu bimeze nabi. Yego uwo bita Colonel Kazarama niwe watwaye ubutumwa, atwara letre yerekane General Boduwe, iramwereka atayo mashamba twayabayemo, nuramuka ufashe kano na kari ukabikandira hariya uri buze guca umutwe wa kiyongozi. Cyane ko Colonel Kazarama abayana bisengeye ibintu bikagenda neza. Kazarama no umuhanuzi uteye ubwoba, uvuga butumwa. Uriya ni umuhanuzi agendana n'Imana, ariko ntiwumve tuvuga ngo numuvuga butumwa ngo ugire ngo isasa rizana mu buvuga butumwa, aragucucuma. Ura Kazarama ngarindwa mubi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngo abari wa muntu utavuga ngo reka nkomanda urugamba ngo nibereye ngo mu ndake, ngo reka nkomanda urugamba ngo nibereye mu gifaru. Oya, ura Colonel Kazarama abari imbere ku mirongo y'urugamba ngavuga ati aho nyuru nkurikire, nimvuga ngo unama babyita kugira gutari gukusha. Yego utekinga cover. Iyo ngiyo niyo navuga. Iyo ntago ari unama. Unama fresh. Gerizo namenyere. Burya se nukoze kuririmba. Jewe nizo namenyere. Yego. Ubwo rero uyu mugabo witwa Colonel Kazarama kudeshapo kuri we. Yego. Rero ngicyo bita urugamba hariya muri Warikare rumeze nabi. Urugamba rurakomeye, FDLR ngo barimo barazicucuma, barimo barazibaga nta kinya. None aha bari bazi neza ko bishingikirije kuri inde, ngo kuri Omega, abari bishingirije P5 ngo bazishingikirije P5 iri gupfa hari amafaranga. P5 iri gupfa haranga imiserebanya. Abeshye Kisekedi. Yego. Ngo bazanye amafaranga menshi, ngo Kayumba ngo na Jarike ngo bafite ruboho. Yego. Ngo bazanyanyagiza mu bantu ngo bagambane na 23. Ntago bishoboka. Ikibuga bagicurika. Hagambana utugara, hagambana inkozi z'ibibi, ntago hagambana umusirikare. 23 nayo biti bahima. Ariko buriya 23 nawe yikanzemo. Yavuze ati abantu batangiye kugambana, reka tubaha amafaranga bashaka, bahita bahemba. Yego. Kari akantu bakoze ni banyemeje. Bavuze ati batazabashukisha amafaranga natwe turayafite. Amafaranga tuyafite. Yego. Kandi menshi. Bari no mu madolari. Kandi atariho n'umuvumo. Oya nta muvumo. Ubwo rero uyu Colonel Kazarama ku butumwa yamaze guhereza uriya muvandimwe, none atuvugana icyo bita amahoro ashobora kuba yagaruka hariya muri Warikare nyuma y'uru rugamba rukomeye. Rero iyi si ambush ikomeye gusa yatezwe hariya muri teritware ya Shabunda. FARDC, FDNB, FDLR, Wazarendo ngo bagabye ibitero mu bice by'abanyaki Nyarubemba, mu bice bya Nyarubemba
na Nyombe mu nkengero za Mayi Mingi mu birindiro bya 23 muri ibyo bitero hakoreshejwe drone 6 za FARDC yego na coalition muri Air Force, naho ku butaka hakoreshwa ibifaru 3 yego n'imbunda z'imisada ubuparikiye aho ngaho basanzemo 23 ngo biteguye oyo ubuparikiye ariko nkwereke imbunda z'imisada ni za zindi za literari harimo za Morotsie basobanuriraga abakunzi bayirwanya yego ariko naranagutinye yego hariya niho nakubwiye ati we kama kawaida wese mbere gushidikanyaho ariko ranahise mvuga ntuyu mugabo yego ashobora kuba ari matwi se ukubona mfite amatwi ngayo urukwavu kandi matwi se nuko bavuga none se matwi abamezo ba nimero matwi ni majoro maneko se keretse niba ari wowe ndi kuneka cyangwa ngo abandi kunekana n'abakunzi ba Irwana nabyo byakunda ariko nabyo byashoboka kuko amakuru y'ukugira Imana izakwifurize kunenga abanzi ba 23 cyane nzahora mbanenga iteka nzahora nambaneka urukumva twikomereze rero ngo hano muri teritwari ya Shabunda FARDC ngo zazaga zigakora udutero shuma zigasubirayo kuri twa drone twa yego zikaza zikongera zigakora udutero shuma zikagira ute zigasubirayo zize ngo ziri mu kazi gakomeye none uyu munsi zaje ngo zije gukora ubwo butero shuma bwabo ziza ngo zitwaje ibifaru bingahe bitatu ibi bifaru bitatu basubiranyeyo kimwe aho se ubundi bifaru bitatu byakumarira iki mu ntamba oye igifaru kirindwa mubi usanze se ari bimwe by'iminyururu bifatwa oye birabirindwa mubi kira kiminyururu nta hantu na hamwe kidaca kira kirindwa mubi cyane kira ni kiza cyane kurusha cy'amapine ibyo nigeze kubona ni hehera muri za Warikare Wiringoma cyifotorezaho bagicakiye mu gihe Wiringoma yaragihari si Warikare yego none se kirabya byagenze bite oya umva birabifaru uburyo rero babicakira birabifaru ni bibi cyane ku mirongo y'urugamba kirakubita maragasosoka ubu hagaze hamwe nacyo cyakurasira uruhande ukagira ngo barakudasha rero ibyo bifaru uburyo bikora bihagarara kure y'urugamba byarangiza byo bikagira ute bigasheringa ubwo yo haduyi akokeje igitutu bibirinduka mbere rero byihaye ngo bigiye kubirinduka ibyari biri muri position imwe byose abakomando ba 23 bamaze kugira ute bamaze kubigeraho igifaru kimwe nicyo cyabashe kugira ute gusubirayo kirabacika kijya gutanga amakuru yego cyane kujya drone rero 6 zaje hariya nizo mu bwoko bwa kamikaze izo ngizo zahanuwe nabi cyane hariya za Shabunda abana b'intare za Sarambwe bari bahagaze neza cyane amakuru ari naho ndaje mbabwira bese uyu munsi abantu bapfuye ba FARDC ndaje mbakubwire noneho urukumva ibi bifaru n'aba basirikare banyuze ku butaka hariya Shabunda bakubiswe bibagendekera nabi na nisa ntabwo bazi ngo byagenze bite na nisa ntabwo bazi ngo byakozwe nande icyo ugomba kumenya niko 23 irarinzwe kandi hagaze neza hagaze bwuma niyo mpamvu ugerageza wese kuyimeneramo bitazigera bigira ute bikunda rero amakuru akomeza avuga ngo iki bwana Muzeka Mageshi nyuma Muzeka Mageshi menya baguteye urushinge pe amakuru rero avuga yuko basanze ingabo za 23 ngo zabateze icyo bita mbushi cyangwa sagatego ndakubwiye ngo mbushi ya mbere ibereye he Warikare mu gace bita he kuko abasiye ambushi ya kabiri ibereye Shabunda mu gace bita ngo iki Nyarubembe no mu gace bita Nyombe yego niho habereye iki izi ambushi zose urukumva yego ngo ndetse yego bashize imbunda zirasa drone yego byarangiye 23 irashe drone enye yego ebyiri zisubirayo amahoro yego nibwo ambushi zakoze akazi gakomeye cyane yego ibasubiza inyuma ndetse imirwano yakomereje mu bindi bice ripoti ya risasi na majuru aya ni amakuru uyu nuduhereza amakuru 23 yishe FARDC 79 ubwo harimo section zingahe wa muvandimwe n'abaduteranyiriza 79 FDNB 53 FDLR 45 yego no bwa mbere mbonye wazarendo yapfushije bake 41 aba wazarendo ngo zagendaga inyuma hatwikwa yego
ibifaru bibiri muri bingahe muri bitatu nakubwiye ngo ibifaru byasubiyeho ni bingahe ni kimwe hano ujaje uremera ko inkuru tuba tugeze ute hanyuma yego ku ruhande rwa 23 yego haguye babiri hakomereka 4 ndabizi ntabwo abakunzi benshi bama 23 ariko abo ngabo nababa badashaka kumenya amakuru ubwo bagiye kubabara ngo tuvuze ngo bapfuye ku ruhande rwa 23 udondagura cyase utondagura imbunda FARDC yataye kiruka 23 ikazifata wumvishe ko abakunzi bamwe ariko ntago babyishime baravuze ntago bara abakunzi ba Rwanda ariko bara ntago babara abakunzi ba Rwanda ariko n'utudashaka kumenya amakuru y'ibi barimo ukumva ko twababesha haguye abasirikare bangahe hago abasirikare 79 ba FARDC FDNB 53 FDLR 45 Wazalendo 41 yego hanyuma hatwikwa ibifaru bibiri muri bitatu yego uruhande rwa 23 haguye abantu babiri akomereka 4 none se urumva intara za Sarambwe zitakoze akazi ariko si imibare y'abantu bo muri FARDC yego bapfa nk'ibimonyo yego ejo ntitwabonye ahandi bapfiriye nakubwiye ngo abaguye umunsi mu mirongo y'imbere ku rugamba haguyemo abarenga bangahe 500 nyamara neva zikwitegereza uri bukijambo neva yavuze ngo jesi napfa nk'impene apfa ng'ikimonyo utwe ntago tuzapfa nk'impene ubazapfa ng'iki nk'ibimonyo sha uri umugome pe ese neva siko yavuze nyina ngo ntibazapfa nk'impene bazapfa ng'iki nk'ibimonyo zishinga kariza mashallah abasirikare bagomeje gupfa uruhongohongo yego gutya Chirombo nta masa bugira nta matwi agira yego ni igipfa amatwi n'impumyi yego ategereje iki ngo ajye mu masezerano y'amahoro ahe ibyo 23 bashaka none se ubwo bwenga arabufite si umuntu rero tukira aho ngaho yego aba basirikare bose bapfuye nta numwe wabashije kwiruka abatapfuye bari hano abatapfuye ntago bageze muri aka gace ka Nyombe bari bakiri inyuma urabizi ubundi uburyo bw'imyatakire hari ababanza kugenda bakavati rero bano bari buze kujyana n'izimbunda n'izimodokari none wari buze kuza icyo bita ramforo imisada bazanye yego imisada iri buze kuza nayo iri buze kuza muri ubu buryo yego nabo bakaza nyuma y'abandi usuko mu mutwe ndi kurupanga igiye gupanga urugamba n'ubundi ariko urugupanga rwo kunyogota ibigori ubwo kunyogota ubushaza se ubwo warushobora toranya kamwe yego rero ngicyo 23 yakoze hano yahise bafunguriraho iki icyo bita umuriro icyo bita iki umwoto bino tuze kubihuza n'ahantu hose bahati musanga Erasto amaze imisi atembera akura mugabo arakora cyane kudeshapo kabisa kudeshapo kuri we mbibutse ko uyu mugabo urukumva yaragiye aravuga ngo Wazalendo mwiripotinge muze muri abana bacu yego FDLR mutahi wanyuhe mu Rwanda mugende koza amahano mwiripotinge mugende byabakurikiranwe abatarabikoze bajye mu buzima busanzwe babagaburire iwanyu mu Rwanda yego urukumva cyane noneho arangije aravuga ngo abatari bwiripotinge ku bushake uwa barashaka bakura Bunagana kabarenza Uvira aracyahari urukumva aza no gutanga ubutumwa abwira uwo bita Inyasa ati turumbukiye uze tube tugufasha ari inyegeje ati nukomeza kwinyegeza ngakugeraho nzagutera ikoroshi ku kibuno urumva yego abagabo barangije bigira ute bigira badanje yego none haro turimo turavugana ibyo babasabye gukora ku bushake bakabyanga yego reba ibyo barimo barabakora barimo barabatsinda warikare barimo barabatsinda mu misozi miremire ya Minembwe barimo barabatsinda za Shabunda barimo barabatsinda muri eneo zitandukanye urumva zino ambushi zirimo zirakogwa na 23 natwigwaneho nakazi gakomeye ko gushira hamwe kwa 23 ndetse natwigwaneho ariko kandi n'ugwangana bikomeye cyane n'ibitero bya FARDC kwinjize Beni rero ngo Beni bimeze bite Beni rero
umutwe w'iterabwoba wa ADF isi ADF naro yego wagabye ibitero mu gace ka Kirindiyo yego ya kabiri. Uyibuke ko uyu mutwe wa ADF urukumva umwe mu basirikare bakomeye wa UPDF ara mu gihugu cya Uganda. Yego n'uyu mutwe nukomoka muri Uganda. Yego yaravuze ngo ati rero ADF nta gicisha abantu. Yego atahubwo basigaye bicwa na FARDC. Aha ati kuko FARDC nikorana nabo ishiki ADF. Yego ati byumvikane rero niba UPDF yaraje guhiga ADF ifatanyije na FARDC gahinduka ikaba bagambanyi. ati byumvikane ko abaturage batacicwa n'iki na ADF ahubwo basigaye bicwa na FARDC. Komeza. Uyu mutwe rero wa ADF naro wagabye ibitero mu gace ka Kirindiyo ya kabiri mu nkengero z'umujyi wa Beni. Hishwe abaturage batandatu barimo abasivile batanu. Yego bakaba bashimuse umubare munini w'abaturage utaramenyekana. Byabaye ngombwa ko abaturage bo mu bice bitandukanye bakoze imyigaragambyo bamagana FARDC kuba nta kikora kugira ngo bakingire abaturage bakomeje kwica munsi ku buryo uwaramutse ashima Imana. Nawe rero niba ari uko wize kure ukiga mu mahanga gusoma ikinyarwanda kubera iki rimwe na rimwe bikunanira hajya nkubaza ururimi uzi kuvuga neza cyane n'uruhe? Uvuga agashinwa gakeya Chahona Chontwi Chicha Tonta Ndapangwa Kabura ntago waruzi ko ndakwanga ari igishimo. Subiramo ndakwanga mu gishimo. Ndapangwa Ni igishimo. Igihe burayose. Yeburayo? Cyo nicyo cyanye. Cyo cyarakwigisha Igitaliyani. Ijambo rimwe gusa. Ijambo rimwe. Italiyani? Italiyani. Teyamo. Teyamo. Ikidage se? Kidage. N'urufia. Ubwo ndakubwiye ngo uri zero. Ni zero? Ariko mani. Ngo uravuga ngo iki? N'urufia. Ngo bisobanuye zero. Nguri zero. Ndakubwiye ngo uri zero. Nguri zero. Yego. Uri zero neza neza. Muviri. Twikomereza rero bakunzi ba Rwanda urumva aho ni muri ADF naro rero nuko twinjiye mu makuru y'utundi n'utundi twinjira mu gihurayo ndetse n'izindi ndimi zitandukanye dufite andi makuru menshi cyane ngo muri Kenya, Uganda, Nigeria ndetse n'ahandi no mu dukuru tw'utuntu n'utundi ko byagenze bitebwa na muzehe wakazi. Zimwe mu nkuru tugiye gukomereza mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto abatavuga rumwe n'ubutegetsi yego barateganya ibikorwa bya politike mu burengerazuba bwa Kenya. Yego urumva yego ibintu byitezweho kongera impaka za politike mbere y'amatora 2027. Yego wahoze ari vice president bita Rigathi Gachagua muzi? Oya agumozi ndamuzi cyane abenshi bita Rigiji ndamuzi. Yego uyu rero Rigathi Gachagua akomeje kuvugwa cyane nyuma y'ibikorwa bye bya politiki n'ubutumwa akomeje gutanga ku bayoboke be. Yego uyu rero Rigathi Gachagua yego bikomeje kuvugwa yuko ngakomeje kugambanira uwo bita William Ruto ni ushaka kuziyamamaza cyane ko 2027 bivugwa ko uyu Rigathi Gachagua aziyamamaza kandi ngakaba ari gushora ibintu byose bishoboka yego kugira ngo azabashe gutsinda uwo bita William Ruto Nyamwoyo. Yego none se uyu Rigathi Gachagua arimo aragambanira William Ruto mu buhe buryo? Ari kugenda atanga amafaranga mu baturage. Ikindi avuga ko ngo Ruto yagambanira igihugu ngakakigurisha mu banyamahanga ngo kuko yacuruje amagi. Akora mugabo ukunzi karo umukire ababeshya yacuruza amagi he ariko yacuruzaga amagi ubunyobwa ngama niyo yacuruzaga. Yego yego hanyuma rero dukomeje muri aya makuru avugwa mu mahanga. Yego reka twikomereze mu gihugu cya Uganda.
Uganda ngo byagenze biteho rero sibyo yego mu gihugu cya Uganda rero perezida wa Repubulika ya Uganda uramuzi yego Yoweri Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni yego tangaje yuko ngo hariya mu by'ukuri mu gihugu cya Uganda yego ikintu cyitwa Ebola ngo cyarangiye Ebola ngo yararangiye none se binabitangaje nyuma yuko hawa amafaranga amufasha guhangana na Ebola ahantu namutinyiye uriya mugabo mbere yari yavuze ko ngo Ebola itarangwa hariya yego ariko ngo ibihugu biriya by'Iburayi biramuhamagara ngo biramubwira atari kuzi ko turi gutanga amafaranga yego yo gufasha ibihugu byatewe na Ebola abanyejo n'u Rwanda rwarayahawe noneho ngo baramubaza ati wawe irahari yego irahari cyane nyine mbese nsubiza uko yasubije ati irahari cyane ati n'ubu ngubu nayikwebye ati irahari cyane yego bigenze bityo rero bamubwiye ko ngo amafaranga hari ahita avuga ati irahari baramwihereye amafaranga yo kugira ngo afashe abantu ngo kuba bakwitabwaho muri ibyo bibazo bya Ebola yego hanyuma rero reka twikomereze yego muri Nigeria rero perezida ubita Bola Tinubu yavuze ko abaturage bafite uburenganzira bwo kumunenga no kutemeranya nawe ariko abasaba gukomeza kwizera igihugu cya Nigeria yego ibi yabivuze mu bikorwa byo kwizihiza umunsi wa demokarasi yego uriya mugabo rero ikintu cya mbere bamunenga ni iki uraho muri Nigeria uramuzi komeza bamunenga kashaje agenda ameze nga upare yarahupaye ikintu cya mbere bamunenga kashaje asebya Nigeria arutse kugwa ngira ngo hashize igihe ariko ni nk'icyumweru bibiri gutyo yego arutse kugwa ahantu hitwa muri Turukiya yego yitura hasi ngo ngagatenesi niyo agenda mu by'ukuri ubona ko atareba abaturage bakavuga ati se agiye kuzamera nka Abdelaziz Bouteflika wa Algeria wayoboreraga mu gatebe ati ibyo akora byose se ubundi twizeye gute ko afite imbaraga bakavuga ati rero vaho hajya abantu bakiri batoya hanyuma babashe kuyobora ariko umuntu witwa Tinubu yabakuriye inzira ku murima aravuga ati ntago byashoboka ntago nzegura mukomeze mu nenge ariko icyo nkora cyose bashakisha cyatuma mu by'ukuri ngo eze imbere igihugu cya Nigeria bamwita Tinubu yego hanyuma twinjira mu tuntu n'utundi twisekere dore ni muri weekend yego hanyuma ibintu birushaho kugenda neza ihene rero ngo yinjiye mu bukwe itangira kurya indabo zose Buhinde yego ihene yinjiye mu bukwe itangira kurya indabo zose yego abakwe bari gufatira amafoto aho ngaho ngo yari iki ihene yego itangira kurya imitako yego n'indabo zari ziteguwe ku meza bituma abantu benshi baseka uranyumva ndimo ndakumva iyo hene hanyuma iyo hene urumva imeze yari imeze nkawe hanyuma kandi gakuru ngo drone yagejeje pizza ku muntu wari ku nzu igwa yego inzu igwa ku gisenge muri Amerika yego drone yari itwaye pizza yabuze icyerekezo igwa ku gisenge cy'inzu cy'umuturanyi nyir'ugutumiza pizza yaje kuyibona nyuma y'amasaha make kandi gakuru nuko inkende yibye telefone y'umunyamakuru muri Indonesia inkende yafashe telefone y'umunyamakuru muri Indonesia ndetse itangira kurya serifi iyo nkende mwaturana mbere yuko yego ayisubiza urumva yego none se iyo nkende niba mwaturana yego mukaba mwaturana uyu munsi wa none yego urumva weho bidakaze iyo nkende iramutse ari ngagara frere wawe bwana muzehe wa kazi frere wanjye kandi none se nyine weho ni nkende si muri bane hanyuma kandi ntago zirarangiye yego ikinyoni cyatorotse ishyamba yego kijya gusura abaturage muri Japan yego Ububirigi yatorotse pariki y'inyamaswa maze imara iminsi mike izenguruka mu bihugu ibyo bihugu byombi yaba Japan n'Ububirigi inkende
inyoni yego abaturage bayifotoye ahantu hatandukanye mbere y'uko ifatwa igasubizwa aho iba. iRwanda 250, An independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. iRwanda 250, The Voice of Truth. ushobora kwibaza ngo iyo operasiyo ni iyihe?